Pozdrav svima ljudi, dobrodošli na novi video na mom kanalu. Ljudi, danas radimo smoothie challenge, dakle nije ništa posebno. Imamo jednu bananu, vidite, malo kraće espressa. Nemam ništa, sad ćemo bombon. Ovo će biti fino od limuna. Eto. Miksamo u običnom, nema nutribuleta, jebo vas nutribulet. Tako da idemo. Dakle, prvo što radimo, režemo na bananu, neću cijelu. Daću dosta. Otvaram bombone. Sad na kraju ekspres, ima svakako kakao ne nanese kaj kaš ekspresa, tako da neće ići puno to. Ljudi, vidimo se samo dok ja donesem vode. Evo voda, išli sam samo po vodu, tako da odvolite vodu, malo, tu je dosta vode, ne vidite ništa, ali sigurno bit će fino, pa idemo. Banana, tak neke, to je napravo nije tajn, to je obični mikser, vidite, sve tako stavi se. Evo sad mi je to mama sastavila, sad neću znati sa, evo ću, kada ja ne još nek. Tišći. Ne smijemo ga pretjerati, opa, ovo jako pec, jako ga pregrijemo. To moramo isto paziti, ne smijemo ga pregrijati. Bombonu ljudi ćemo maknuti, ali ne može. Evo bombona. Limun, fuj. Čekaj, ću se malo gusniti vode. Vidite? Ću se malo to prstiće poprati. Sad, samo da ću ja malo banana ovdje urezati ovako, pa ću onda sad moću sam urezati sve. Evo kac, tako. Super. Kac. On jednostavno neće miksati. Ovo jednostavno miksati neće. Dakle, ljudi, banana neće smiksati. Ima Josip rješenje za sve probleme.
praštam. Ćemo mini bombonicu i sve. I na stranu njeno govno. Cijelu bananu. Finog kašu ekspresa. Finu vodu. Finu bombonu. Baš se. Ajde, ne čuje se ljudi baš. Grac. Op, čekajte ljudi. Malo će se prašiti. Vidite ljudi, šejk ide. Došla kaša ekspresa, stavit ćemo još. Još ću baš onako fino jako. Kaša ekspresa. Kac. Ljudi, nije niti bombon preživio. Da. A sad me zub počeo boliti, ovo. Na veze. Smiksano nekak, fiksano. Nisam malo ide u vodu. O Bože dragi. Evo to sad na kameri, nema šanse. Sve, evo vidite vodu. VS. Dakle, ovo ide u vodu. Evo ga vidite, samo ćemo ići da vidite. Samo lijevo, fino. Moj napitak nije tako nezdrav, malo je zdrav, a ima čokolade zapravo. Dakle, to je sve pomogla banana. I ljudi, posjetite, možda će i moja prijateljica Jana Hasan, možda će i ona počela je snimati, ali ona će, mislim da ili je već napravila jedan smoothie challenge ili će početi raditi, to točno još ne znam. Ako se pitate zašto svaki ovaj video, ja sam na drugoj lokaciji, idem tam, sad sam u svojoj kuhinji, nisam kuhinji, to je više dnevni boravak, eto. I šta ljudi, živjeli. Pogriješio sam s ovim, s limunom.
stavio. Pa to je naranđe. Ne, vidite. Vidite tu komentare, to ti je naranđe. Nisam nje, vidite, žuto je. Da, ljudi, nije baš fino. Vrsa govno. Vrsa smuti. Jebi se. Vrsa govno. Ljudi, bude tu mjeseci. Ako vam se svidio video, stavite like, share, subscribe. Sada ide pospremanje. Ono kaj vi najviše mrzite. Šalim se ljudi, naravno da nećete vi pospremati. Ako vam se svidio video, stavite like, share, subscribe.